Tiga cara kini kita kak nancang tali to bari to. So cara pertama simple ya, ketok masuk. Okey. Gagak ketok dan lepasnya kenyang. Alright. Masuk bari to sitik. Lepasnya masuk bari to sitik. Okey, kenyang. Alright. Dan lepasnya to masuk bari to. Okey, masuk bari to. Dan tarik. Tarik. Okey, nya adalah paling simple. Cara pertama. Cara kedua. Okey. Tok, masuk ke tok. Okey, tarik. Alright. Pegai di tok. Tali tok. Peliang bak tangan di tok. Ibu jari kah? Ibu jari. Berjari lah. 1, 2 dan 3. Okey. Okey, dah ketok kan? Keadaan ketok, masuk bari tok. Okey, masuk bari tok. Okey. Tarik tok dan tarik ya. Tarik. Tok adalah kedua. So cara tok bisa susah gigi ke muka kan? Susah kita ke muka ya. So bisa sikit ke cara paling yang senang buka. Siapa yang nak 4x4 mesti nemu tak asas ya. Okey. So gagak tali ketok. Okey, gagak tali ketok. Right. Yang tok, bahagian tok masuk bari tok. Gagak ketok. Gagak ketok. Okey. Alright. So pegai di tok paling ujung peliang bari tok. Peliang 3 kali. 1, 2, 3. Okey, lepasnya bahagian tok kita lepek ke tok. Okey, nampak? Dan masuk bari tok. Tok kan hujung ya. Masuk bari tok. Tarik dan tarik. Okey. Okey. So, cara yang buka senang, tarik je dari tok. Okey, harap perkongsian tok membantu kita orang. So, anda kita suka konten ke tok, bantu ku like and share video tok. Dan anda lupa add aku. Okey, ngajar aku.